салом тамошобинони гиромӣ, инҷо дараи ғабируд аст ва мо ҳадаф дорем то кӯли лаби ҷай равем. аз ҷое ки мо қарор дорем то расидан ба кӯли лаби ҷай моро зарур аст тақрибан 7 километр роҳро тай намоем. тавре бошандагони деҳа мегӯянд, ин кӯл ҳанӯз наворбардорӣ нашудааст ва дар ягон телевизион намоиш ҳам дода нашудааст. аз рӯи маълумоти сокинони маҳаллӣ, ин мавзеъ таърихи тӯлонӣ дорад ва аҷоиботи зиёд ҳам инҷо вуҷуд доранд. дар ин сафар моро намояндаи кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳамчунин чанд нафар сокинони маҳаллие ки дар бораи анамин дара маълумот доранд ҳамроҳӣ менамоянд. шумо ҳам бинандагони гиромӣ моро ҳамроҳӣ намоед ва боз як кӯли зеборо дар ватани биштосоямон Тоҷикистон тамошо кунед. масири мо дараи ғабируд ва ё ғабирудро ки шохае аз дараи овозадори фон мебошад дар бар мегирад. дар ин росто каме дар бораи деҳаи дар саршавии дара мавҷуд буда маълумот додан айни муддаост. ғабируд ё ғабируд аз кӯҳандиёр дар қисми чапи водии Зарафшон ҷойгир аст. ин деҳа дар баландии 2200 метр аз сатҳи баҳр яке аз деҳаҳои зебоманзари ноҳияи айнӣ маҳсуб меёбад. назаре ба вожа, дар баъзе маълумотҳо ин рӯсто бо номи ғабдеҳ ва бо шакли пурраи ғайбдеҳ ки решаи калима арабӣ буда ғайб мебошад омадааст. чунин ном ба он хотир бурда мешудааст ки гӯё хоҷа Исҳоқи Валӣ аз таъқиби душман ба ҳамин ҷо омада сипас ғайб задааст. дар ҷои дигар маънои ғабирудро аз вожаҳои ғаб, ғоб ва ё ғабде ҷустуҷӯ намудан ба маврид ҳисобида шудааст. фаҳмотар ба ҳама ғабируд маънои руди кӯҳиро дорад, яъне ғаб шакли вайроншудаи калимаи ғари суғдӣ буда маънояш кӯҳ мебошад ва руд ин дарёст. хуб, андешаҳо гуногунанд. айни замон ин деҳа дар баъзе маврид ғабируд ва дар ҷои дигар ғабируд навишта шуда ном бурда мешавад, ки ҳарду ҳам дар китоби Наврӯзи ғабируд ғалат ҳисобида нашудааст. мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ мефармояд: кори поконро қиёс аз худ магир, гарчи дар навиштан шер буд шир. пештар одамон дар ин минтақа дар чанд мавзеъ зиндагӣ мекардаанд. якчанд номи мавзеъҳои аҳолинишин дар сарчашмаҳои таърихӣ омадааст, аз ҷумла Пушодев, Парвез, Санги ҳафтпушта ва ғайра. баъдтар одамон бо ҳам унс гирифта дар як мавзеъ ки аз ду маҳалла иборат аст ҷамъ меоянд ва аҳлона ба сар мебаранд. акнун мо ҷониби боло раҳсипор мешавем. хушоянд аст вақте ба манзараҳои зебою дилфиреб наздик мешавӣ. дар ин сурат мушкилии роҳ ҳам чандон ҳис намегардад. дар ин мавзеъ сари чанд қадам ҳамин гуна истироҳатгоҳ бунёд кардаанд сокинони маҳаллӣ, албатта барои истироҳати худ ва барои он ки ба корҳои саҳроӣ машғул шаванд ва инҷо истироҳат дошта бошанд. таърихдонон мегӯянд дар масири мо ҳаракат дошта мавзеъҳои таърихӣ хеле зиёданд. яке аз онҳо деҳаи Парвез мебошад ки дар масофаи начандон дур аз он мазоре мавҷуд аст ва ҳамсӯҳбати мо мегӯяд нафарони дар ин мазор дафн шуда аз авлоди хоҷа Исҳоқи Валӣ будаанд. ин дара чӣ таърих дорад ва дар пасманзари мо манамин як гӯшаи намудор аст ки гӯё дар он ҷо дар гузашта мардум зиндагӣ мекарда бошанд. дуруст аст. ин мавзеъ Парвез ном дорад. агар
تصویرهای قدیمی ما ورق زنیم در برهان قاطع آمدگی که معنای پرویز اون طرف و در اون جایی که یک باششگاه هست حاضر همون باششگاه زمانوی در پایجای مسجد قدیمی جایگیر شدگی در اطراف همون باششگاه 14 خانه بوده است و در اینجا مردم زندگانی میکردن اصلا به چارواداری مشغول بودیم. گذشته های ما آدمای کلانسال حکایت میکنن که گویا که در تاریخ نوشیروان عادل به همینجا سفر کردگی. وقتی که به همینجا سفر میکنن پیرزن با دخترش زندگی میکرده است و نوشیروان عادل رو دعوت میکند به مهمانی و نوشیروان عادل با اهل نفکراش در همینجا یک بیگاه مهمون میشوند و وقتی که به بیرون میبراید میبیند که کمپیر گوها رو جوشیده ایستاده است و به حد شیر زیاد خمها کوزه ها پر از شیر و وقتی خوب با وزیرش صحبت میکند و وزیر میگوید که این کمپیر بسیار درآمد خوب دارد و باید همینو با انداز میبندیم. بعد از شب وقتی که پگاهی سحر میشد نوشیروان عادل باز به بیرون میبراید که کمپیر گوها رو جوشیده ایستاده است لیک از پیستان گوه شیر نمیچکد. مادر میگوید این چی سیر است؟ میگوید که دین بیگاه گوها به ملال شیر میدادن ظرفهایت پر میشد لیکن این پگاهی ما میبینیم که قریب که شیر نیست. کمپیر میگوید شاه هم میگوید تا نصف شب شاه عادل بود. بعد از نصف شب شاه از رعیش گشت که نوشیروان عادل در حیرت میافتد که ما تنها دو کس این مصلحت کردیم چخیل خداوند به دل این کمپیر انداخت و دعا میکند که همه جوشوایت از آن خودت دعا میتید و مردمی که در همینجا تولد شدن و حاضر در دهه شورپاس در قبرود زندگی میکنن آنها گویا که دعاره باشد هر کدامش صاحب چاروای زیاد صاحب نوش نعمتهای زیاد هستند و در برابری که حاضر ما دیدیم پای جای مسجد گفتیم در زیر باششگاه همون شپنگ دیوالای کهنه حال باقی ماندگی همون تحفرهای همون مسجد کهنه در روبرو اینجا با مزارا هستند که در اینجا خواجه جانباز خوبان زیارتگاه مردم است و همین خیلی روایت میکنن که گویا اینها خیشهای سید خواجه اسحاق ولی باشند. خواجه اسحاق ولی بینندگان گرامی درباره خواجه اسحاق ولی همه ما و شما معلومات داریم. خواجه اسحاق ولی یک نفر عارف یا نفر دانشمند یک نفری که در راه حقیقت در راه عدالت مبارزه ها برده است و در دهه مخشیوت او با اهل بیتش آمده اونجا رو مکان انتخاب کرده است و همونجا وفات کرده. خب شاید در آینده ما درباره خواجه اسحاق ولی هم باز یک برنامه دیگر منظوری شما میکنیم و این سیاحتی ما در برابر سیاحت اکولوژی بودن فکر میکنم سیاحت تاریخی هم شده ایستاده است. خب چند نفر اونجا خوابیدن من در این مکان؟ از روی گفتی کلان سالان در آنجا خواجه جانباز با همراه دو نفر فرزندشون وقتی که سفر خواجه اسحاق ولی به طرف مخشیوت میشه سفر خواجه اسحاق ولی توسط همین دره میشود؟ بله. ولی با ما یک دره دیگر در راه نشان میدهیم همون راه رو من به نوار میگیرتون. من همین دره سفرود قبرود کتی برومدگی کلمه سفرود این معنایی که میبیان که آب نیست گویا که دعای میکنن که از چشم آب میبراید اما آب مینوشن بعد کوه ها را طی کرده با کوی اغربی مخشیوت میروند در همونجا بعد ویام مکان میکنن و در اینجا چشمه ها هست چیل چشمه میگوین که ما در بالای چشمه ها جایگیر شدیم. فکر میکنم اینجا نسبتا هوا سردتر است با اون خاطر که در دهه های پایان الکی زردالو پخته رسیده است. اینجا طوری میبینید حالا غوره است نه؟ بله. این چی نمود زردالو است؟ زردالو مهتابی میگوین. مهتابی بولازن
роҳи мо идома ёфт. канори руд зери дарахтони зебову гулу гиёҳҳои зиёд ва болои сабзазор ҳаракат мекардему аз нақли қиссаву ривоятҳои ғиёсиддин раҳматов баҳра мебурдем. роҳи гӯё хоҷа исҳоқи валӣ тай намуда имрӯз сарсабз асту барои ташкили хатсайрҳои таърихӣ, зиёратӣ, экологӣ, варзишӣ ва ғайра муносиб мебошад. гулугиёҳҳои шифобахш ва буттаҳои ин мавзеъ бо ҳолат ва рӯиши ғайриоддӣ диққати моро ба худ ҷалб менамуд. аз ҷумла вағнич, як буттае аз навъи настаранҳо ва мевааш монанд ба олучча, вале нисбатан хурд. бубинед бинандагони гиромӣ, ин бутта дар болои санг рӯйдааст, яъне дар ин ҷо хок умуман дида намешавад. ин ҳам як мӯъҷизаи табиат аст ва ин бутта вағнич ном дорад. акнун чӣ хусусият дорад? хусусияти шифобахшӣ? аз муаллим мепурсем чӣ гуна бутта аст ва бештар дар куҷоҳо мерӯяд? вағнич як буттаи бисёрсола аст. дар ҳамин кӯҳистон дар ҷойҳои сахт бештар мерӯяд. мардуми кӯҳистон дар ҳамин мавсим, яъне дар тобистон ина ҷамъоварӣ мекунанд, хоб мебаранд, шарбат тайёр мекунанд. аз рӯи гуфти кӯҳансолон меваи вағнич шарбаташ бештар ба касилиҳои дил даво мебахшад ва рӯҳи одамро тоза мекунад. вақте ки шарбати инро менӯшем, яъне болидахотир мешавад шахс? бале, рӯҳро тоза мекунад, болидахотир мешавад, ба дил фараҳ меорад. меваш бештар ширин аст. инак мо ба ҷое расидем ки дара ба ду шоха тақсим мешавад. ба мо фаҳмониданд ки барои расидан ба нуқтаи ниҳоии интихоб гардида, яъне мавзеи лаби ҷай, моро зарур аст ба тарафи чап бароем, вале дар тарафи рост низ санги азим ва ё шахи ғайриоддие ҳаст бо номи хафоло. ба мо гуфтанд ки барои рафтану баргаштан ба мавзеи мазкур наздики 3 соат вақт лозим аст. дар сурати дер мондан мо наметавонем то бегоҳ ба нуқтаи интихоб кардаамон бирасем. албатта агар дар ҳамин мавзеъ бошишгоҳ ва ё истироҳатгоҳе мебуд, шояд ин мушкил пеш намеомад. ба ғайр аз ин имкон фароҳам меомад ки сайёҳон ба ин мавзеи хушманзар ва таърихӣ барои сайёҳат ҷалб карда шаванд. ба ҳар ҳол мо таваккал карда мақсад гузоштем ки нахуст аз санг дида мекунем. чанд нафар аз ҳамроҳон бо мо ҳамфикр шуданд ва роҳ пеш гирифтем ҷониби хафоло. тақрибан 3 километр баландӣ баромадем ва ниҳоят ба назди санги мавриди назар расидем ки чанд ҷо сурох асту ба гуфти медонистагиҳо дохили сурохиҳо ба монанди хона кушод мебошад. фаҳмотар дохили санг ғорҳои калон мавҷуд аст. ҷое ки мо истодаем гурбадавак ном дорад. солҳои пеш ҳама хел илонтамон нақл мекунад ки тавассути ҳамин ғор аз ҳамин ҷо ба қиштоқи махшеват гурба мақсад рафта меомадааст. моро зарур аст ки тавассути ҳамин санг ба дохили ғор равем ба таври нақл кардан. баъде ки мо ҳамин тангиро мегзарем, дохил васеъ мешавад. каме таъссуовар аст, вале мо кӯшиш мекунем ки ба ҳамин дар ин ғор даромада бошем. ин ғор гурбадавак ном бурда мешавад. дар паси ин кӯҳҳо деҳаи махшеват
و آن موضع کوهی که خواجه اسحاق ولی با اهل اولادش پناه برده جان داده است می باشد. روایت می کنند که در زمان سکونت خواجه اسحاق ولی در طرف چپ کوه تعقیبگران او را جستجو داشتند و از اینجا گربه توسط همین غار به او خبر می برده است. این پنجم غور است بینندگان گرامی. باشندگانی همین دهه میگویند همین گونه 17 کشادی بوده است، یعنی و مثل خانه که در داخل سنگ است. این بسیار عجیب و با مرور زمان شاید با سبب آفت‌های طبیعی باشد همین سنگ پوره‌ها کنده شده، همین گونه کشادی‌ها رو محکم کردند. و اینجا همون گربه‌ای که در نظر داریم، یعنی توسط همین غارها گذشته به دهه مخشگت که در پس همین کوه هست میرفت، همینجا بوده است و در می‌بینید که اونجا سنگ افتیده غار محکم شده است. خب بسیار جالب و خاطرمان هم هست. یعنی ما از جو برعکس و بیرون می‌رویم، تمام تو همینجا امکان داشتیم که اویم و آمدیم پس برمیگردیم. سپس به غار پهلو در آمدیم. عجایبات دیگر برآمدن تا درآمدگاه این غار دشوارتر ولی مورد دقت است. سببه که آدمان بسیار برآمده فرآمدند، سنگ‌ها سویش خورده لغزانک شدند و زمین حفاظ کمی برآمدن کمی دشوار است. در اینجا با زدن سنگ صدای میبراید که به صدای تبلک مانند و این سنگ تومک نامگذاری شده است. این شاید عکسی صدا باشد ولی در صورت این حالت و یا صدا به وجود می آید که بالای سنگ خالی باشد. شاید چنین است. در نزدیکی غار مذکور بالای سنگ هموار و سفته آغرکی را دیدیم. این آغرک از آن شهادت می دهد که در زمانهای دور ممکن اینجا آدمان زندگی می کردند. این تخمین است ولی جالب. اکنون ما برگشتیم. این شاخه دره نیز منظره و شرشره های دقت جلب کننده و گل و گیاه های زیاد دارد. از دو راه با دیگر همسفران همراه شده جانب چپ و یا به شاخه لب جای راه گرفتیم.
омӯзгори фанни таърих бошандаи деҳаи ғабируд ғиёсиддин раҳматов ривояту қиссаҳои ҷолиб нақл менамуд. ин масир боз ҳам зеботару назарработар. тавре худ дар навор мебинед васфи чунин табиати тасхирсоз душвор аст. барои ин қалам оҷиз мемонаду забон лол. кафроз каҷобаҳои поён ва боло аз мавзеъҳои дигари диққатҷалбкунандаи дара мебошанд ки ҳамворанду барои лаҳзаи таваққуф кардану куфтагии роҳро баровардан мувофиқ ва ташкили инфрасохтори сайёҳӣ дар ин ҷойҳо аз манфиат холӣ нест. дар воқеъ аз дидани чунин манзара шаршара ва гулу дарахтони басо зебо дар маҷмӯъ табиати нотакрори дараи ғабируд дар ҳайрат мондаву андешаи онро кардем ки чаро ба ин гуна мавзеъҳои нодир сайёҳон ҷалб намегарданд. бунёди инфрасохтори зарурӣ ва ташкили хатсайри сайёҳӣ дар ин масир муҳим дониста мешавад. инак кӯталиро пурра тай намудему ниҳоят ба мавзеи лаби ҷай ки ҳадафи мо ҳамин асту мустанадамон чунин ном гирифтааст наздик шудем. то ба ин мавзеъ расидан чӣ қадar ки мушоҳида мо намудем дар роҳ ба мо маконҳои тарихиву фарҳангӣ маконҳои зиёратӣ дучор гардиданд ки барои ташкили хатсайрҳои сайёҳӣ як заминаи воқеъро фароҳам меорад. дар маконе ки айни ҳол мо қарор дорем имкони ташкили инфрасохтори сайёҳӣ мавҷуд аст ва сохторҳои дахлдор бояд сари ин масъала чораҳои заруриро роҳандозӣ намоянд. ин хатсайре ки таҳия мегардад ширкатҳои сайёҳӣ бояд байни мардум инро таблиғу ташвиқ намуда сокинони маҳаллӣ ва хориҷиро ба ин ҷо ҷалб намоянд. кӯли лаби ҷай дар баландии 2762 метр аз сатҳи баҳр ҷойгир шудааст. ин кӯл 10.5 метр чуқурӣ дошта 33500 метри квадратӣ масоҳат дорад. дарозии он 330 метр дар мавсими серобӣ аст ва дар ҳамин мавсими тобистон ки он пурроб мешавад паҳноии он 170 метрро ташкил медиҳад. масоҳат, дарозӣ, чуқурӣ ва паҳноии кӯл ин нисбӣ аст, яъне ки тағйирёманда. дар қариб қуллаи кӯҳ чунин ҳамвории тӯлонӣ ва боз кӯли нозанине ба вуҷуд омаданаш мӯъҷизаи табиист. ана бинандагони гиромӣ ба нуқтаи ниҳоие ки дар ин хатсайр мо интихоб карда будем расидем ва ин ҷо кӯли лаби ҷай аст. шумо чӣ андеша доред агар ҳамин мавзеъ ҳамчун як мавзеи сайёҳӣ як хатсайри сайёҳӣ дар ҳамин масир ташкил карда сайёҳонро ба ин ҷо ҷалб кунанд имконпазир ҳаст? масалан дар кадом фаслҳо метавонанд ҳамчун як хатсайри сайёҳӣ истифода шавад ин мавзеъ? агар ин кор ба амал биёяд пеш аз ҳама барои мардуми деҳаи ғабируд як
ҷойи кори нав пайдо мешавад ки чандин нафарон аз ҷойи кор таъмин мешаванд, даромадашон нағз мешавад. хоб дигаран ин ки барои ба сайёҳат омадан шахсое метавонанд аз табиати зебои баҳор, тобистон, аз гулу гиёҳҳо баҳраманд шаванд. аз охирҳои моҳи май то моҳҳои сентябра ҷоиз. ва дар зимистон ҳам шахсое ёфт мешаванд ки инҷа азбаски сербориш мешавад, барфаш баланд аст. мавзеи зимистони ин ҷойро дидан мумкин ва шахсоне ки ба варзиш машғуланд, лижабозӣ мекунанд, онҳо метавонанд омада дар инҷа дар ҷое ки барфи баланд дорад лижаронӣ кунанд. дар ин ҷо ба шикори ҳай гуна ҳайвонот машғул шаванд, яъне ки сайёҳӣ шикор ин ҷо имконпазир аст ташкил кардан? кадом намуди ҳайвоноти нодир инҷо сукунат мекунанд? гӯзи сайд мегӯянд оҳҳо бештар дар ин кӯҳҳо бечаранд аст. мана сайёҳӣ агар шикорчиён бошанд метавонанд омада ба навор гиранд, шикор кунанд, тамошо кунанд. ва ям дар як мавсими муайян ба поён мефуроянд. вақте ки баландиҳо барф бисёр шуд, лозим медонанд ки поён фуромадан гиранд. дар поён дар ними роҳ тақрибан мо онҷо мушоҳида кардем ҳамворӣ хуб аст. дар онҷо хуб шояд дар онҷо имкони ташкил кардани ягон базаи сайёҳӣ. албатта шумо дуруст қайд кардед. маконе ки шумо қайд кардед дар он ҷо пойгоҳи кӯҳнавардӣ ташкил кардан мумкин аст, чунки он ҷо ба ду қисм ҷудо мешавад. аз тарафи чапаш яъне ин кӯл ҷойгир аст, аз қисмати росташ макони таърихӣ аст ки ҳоло кашф нашудааст. яъне дар ин ҷо ташкили хатсайрҳои экологик, таърихӣ, зиёратӣ низ ташкил кардан мумкин аст. дар масофаи тақрибан 800 метр ё 1 километр дуртар аз кӯл пиряхҳо вуҷуд доранд ки сарчашмаи оби ин дара маҳсуб меёбанд. ҳолат ва ҷойгиршавии пиряхҳо ғайримуқаррарӣ дониста мешавад. аз ин пиряхҳо дар қисми аввал дар зери марина дарёча ҷорӣ мешавад. ин дарёча низ лабиҷай ном дорад. то резиш ва пас аз резиш он номи лабиҷайро дорад. қисми болоии ин ҳавза, яъне ки ҳавзаи дарёи лабиҷай як хусусияти хоси табиат пайдоиши релефи баландкӯҳиро мушоҳида кардем. зеро ки пиряхҳо дар зери хок мондаанд ва дар натиҷаи ҳолатҳои ғайриоддии табиӣ ба монанди заминҷунбӣ, коста шудани пиряхҳои зеризаминӣ, шикастани як пора кӯҳпора ё он ки боқимондаҳои пирях ба назар расид ки пирях дар зери кӯҳпораҳо хобидааст. ғафсии он тахмин 1-1.5 метрро ташкил медиҳад. ин ба он шаҳодат медиҳад ки дар гузаштаи наздик дар ин ҷо пиряхҳои калоне ҷой доштанд ва бо гузашти замон, бо тағйирёбии ҳарорати ҳаво, иқлим, онҳо ақибнишинӣ намуданд ва он сангпораи кӯҳпораҳое ки бо пиряхҳо ҷойгир буданд дар қисми болоӣ монданд ва қисми поёнии пирях айни ҳол вуҷуд дорад. дар мардуми маҳаллӣ дар ин ҷо боз як кӯли дигарро дарҷ мекунанд ки кӯли бетак меноманд, зеро ин кӯл дар марина ҷойгир шудааст ва дар ҳақиқат дар ин ҷо як доне 2-3 кӯлҳои хурди назди пиряхиро мушоҳида намудан мумкин аст ки онҳо дар тағора гӯем ё ки дар ба забони русӣ гӯем дар воронка ҷойгир шуданд, дар чуқурӣ. ва ин кӯлҳо аён ба дидан мумкин аст ки дар дохили пирях ҳастанд ва қаъри он то чанд метр меравад мо муайян кардан наметавонем, зеро он ҳама вақт дар ҳаракат аст ва лағзиши кӯҳпораҳо дар он ҷо ба назар мерасанд. сокинони маҳаллӣ мегӯянд дар гузашта ҳаҷми пиряхҳо хеле калон будааст ва бо мурури замон ин ҳам дар заминаи тағйирёбии иқлим ҳаҷми он нисбатан хурд шудааст. пиряхҳое ки дар пушти кӯи уштургардан ҳастанд, мана ин даре ки тарафи дасти чап ба мегардад, хоб ағбе дорад ки бурда ба майхӯра мерасонад. варзоб майхӯраи ноҳияи варзоб. агар ба тарафи дасти рост гардем, ин ҷанба пиряхи калон ҳаст, пиряхи қазноқа бисёр дар харитҳо медонанд. ба ағби Файзулло аз он ҷумла то ба Ҳазормеш ва ба Канчош, Искандаркӯл бурда мерасонад. роҳош ҳастааст. ҳамашон пур аз пиряханд ва мутаассифона ин пиряхҳо солҳои охир суръати обшавияшон тез шуда истодааст. он чизе ки мо ёд доштем, маънаҳози пиряхи нигоҳ кунед ва пиряхҳо
تقریبا 15-20 متر غفصی و بلندی داشت. حاضر قریب به کوه همراه شده است. اگر کمتر اون طرف گذاریم پریخ غفص ترین شو ما میبینیم. سرچشمه همین آب یعنی همین پیریاخو است. پیریاخو بله. آب مثلا حجمش پست و بلند میشه کدام در کدام فصل بلند میشه در تیر ماه آخرهای تابستان، تیر ماه وقتی که هوا سلقین میشد آب خنکی می آید، آب شوید پیریاخو کم می شود و آهسته آهسته این آب با راههای زیر زمینی و چشمایی که از پایان دیدیم از همونجا برآمده میرد، سطح آب پس می شود. پورا نیست می شود. قریب که نیست می شود. باز در فصل گرما باز در فصل گرما آب زیاد می شود. این لب جای یکی از نقطه های سربارش ترین است که در برابر من همین دره ورزاب، زیدی، مایخوره یک نقطه سربارش است و بارشاتش زمستان بهار زیاد است. این کول اگر گوییم طوری ما مشاهده کردیم در پهلوی دریاچه قدی برآمدیم آبانباری مردمی دهه غبیرود گوییم خطا نمیکنیم. بله بله. پورا آبی همین دهه های پایانی از همینجا میرود. از همین آب شاداب میگرده. این کول هم چون یک آبانبار است و وقتی که پر می شود در بعضی محل ها ما میبینیم که آب نهرها، سایها یک مدت معین به جاری می شود می رود و خشک می شود. اما در اینجا خوشبختانه آب ذخیره می شود و آهسته آهسته با راه زیر زمینی و اگر قسمت زیاد باشد با راه بالای جویی که دیدیم آهسته با یک نرمه معین، مقدار معین جاری شده همه زمین هایی که در پایان واقع هستند در دهه غبیرود همون زمین ها را شاداب میکند. مسئله آب برای ما اینقدر مشکلات ندارد زیرا که این ذخیره آب ما همینجا هست. آب صاف هم هست، شیرین هم آب هست. تازه، آب صاف، آب شیرین، آب نوشاکی. از همین آب مردم غبیرود تمام دهه به قبرهای آبگذران گذراندن، آب نوشاکیشان تامین گردیدگی. معجزه دیگری این کول در قعر آن موجود بودن سوراخی می باشد که چنین حالت شاید در دیگر کولها کم واخورد. آبی چشمه های زیر سربند محض توسط همین سوراخی جاری می شوند ولی نه هر 5 چشمه. این کول از دیگر کولها با یک خصوصیت خاص خود فرق می کند. در زیر این کول چکوری به نظر می رسد که با واسطه اون در وقتی که ریزش آب با کول لبی جای کم می شود آب از اون سوراخی برآمده می رود. این کول در نتیجه پیدایش سربند در ریزش کوهپاره پیدا شده است و خصوصیت باقی مانده پیریاخی رو نیز دارد. در فصل تابستان ما در زیر سربند آن یک چند چشمه ها رو میبینیم که از زیر آن فواره زده میبرند و تنها در قسم بالایی در موسم سیرابی از بالای سربند نیز یک جویچه گوییم یا که سایچه آب از آن جاری میشود و تحلیل های گذرانده ما این رو نشون داد که از 5 چشمه که از زیر سربند میبراید از آبی تنها از آبی کول نیستند و از روی خلاصه ما این 3 چشمه کلانی که از زیر این سربند میبرند با کول تعلق داشته. 2 تای دیگر از پیریاخویی که در ساحل چپی کول لبی جای جایگیرند آبی اونها به شمار به حساب میرود زیرا که حرارتی از 5 چشمه که در زیر این سربند جاری می شود حرارتی 3 تای آن نسبت به حرارتی 2 چشمه که از طرف چپ فواره زده می براید 3-4 درجه بلندتر می باشد. این از اون شهادت می دهد که این 3 چشمه آبشون از کول است و اونها از حساب اون که توقف کرده بعد جاری می شوند نسبتا گرمتر هستند. برای چی لبی جای نام گرفته است این کول؟ برای شاید که این کلمه های سوغدی باشد بیشتر تصویرها به نگاه کردن در کار لیکن مردم محلی که در دره غبیرود زندگی میکنند همش این نام را با نام لبی جای نام میبرند و میگویند ما با لبی جای میرویم و همین خیلی من یک فکری میکنم که خیلی که در شهر استاد رودکی هست
آب جیهون از نشاط روی دوست خنگ ما را تا میان آید همه. شاید جای معنای جای گنجایش بسیاری آب در نظر داشته شود یا که ریزشگاه رو در نظر داشته شود. من از همین کوههای سر به فلک کشیده از پیریخ‌های قدیمی این کوه همه آبها جاری شده آمده در همین حوزه جمع می شود و پس از اون جاری شده به پایان آب میرد به شاخاب دریای زرافشان دریای یغناب می پیوندد. در نزدیک کولی لبی جای حالتی دیگری غیر مقرری نیز احساس می گردد. پس از نصف روزی نفری که در لب این کول قرار دارد چرخسه آب را احساس می کند که این در نتیجه وزش بادی نرم به وجود می آید. وقت از اونی که از طرف پیریخو به سمت کول نشیب می شود از سبب وزیدن باد یا اینکه شمال با یک بخار آب رو حس می کند آدم که این در نتیجه رفته بردن شمال سطح بالای کول رو به عمل می بیاید و شخصی که در نزد اون هست رسش نمناکی کول رو حس می کند به واسطه و سلکنی اون هم به واسطه در چقدر گرما نباشد گرمی هوا رو مشاهده نمی کنید، حس نمی کنید. هر نفری که از این موضع خوشمنظر و دارای آب و هوای مساعد دیدن می کند حلاوت می برد و تأثیرات نیک در خاطرش مدتی زیاد باقی خواهد ماند. عموماً دره غبیروت از دره‌های نادر در قطار دیگر منطقه‌های سیاحی تاجیکستان محسوب می‌یابد. تمامی حوزه یا اینکه تمامی دره یک طبیعت غیر عادی دارد. در آنجا شماری زیادی چشمه‌ها رو دیدن ممکن است. از سه طرف وقت از اونی که از دهه غبیروت به دست چپ تو می‌خورید از سه سمت شوریدن دریاچه‌های کوهی رو مشاهده می‌نماییم که نهایت آب شفاف دارند و در نزد آن شیشته استراحت کردن از آب اون نوشیدن در نزد اون صحبت کردن خود یک حلاوتی غیر عادی به انسانیت میبخشد که تمامی موندگی های کاری دیگر وزنی های روزگار رو فراموش میکند و این به هر یک شخصی که به این سمت حرکت میکند در این دره دیدن میکند از لب کولی لبی جای استراحت میکند یک تاثیرات غیر عادی رو با خود میگیرد. لبی جای همچون موضع موافق برای سیاحی باید آموخته شده برای معرفی آن تدبیرهای ضروری اندیشیده شود. ما آمدیم و البته با طی نمودن تقریبا 7 کیلومتر راه یک موضع بسیار زیبا و موافق برای سیاحت را دریافتیم. اینجا کول بسیار دقت جلب کننده است و در راه نیز همچنین گل و گیاهای شفابخش، آبی شیر بر این سفید و در مجموع منظره های دلفریب را دیدیم و روی نوار آورده به شما نمایش دادیم. در اینجا اندیشه نماینده کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و همچنین یک ساکن محلی آموزگار را شنیدیم و پیشنهاد شد که از جانب ساختارهای داخلدار برای استفاده ثمرناک همین امکانیت و معرفی همین موضع زیبای تاجیکستانی بیشاسایمان تدبیرهای ضروری روی کار گرفته شود و ما هم امید بر آن می‌بندیم که دره غبیروت همچون دره زیبا منظر و موافق برای تشکیل کردن خط سیرهای سیاحی معرفی می‌گردد و در این زمینه سطح زندگی ساکنان دهه‌های پایانی باز هم بهتر می‌گردد و البته با تأسیس یافتن جای‌های کاری سعادت زندگی نصیبتان باشد.